Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Hene kasngi ke arpusau tere Gurampang, ke United Democratic Party Shillong West Constituency, kala pelongi ke jingelang patba Hamadan Muslim, ban pan jing Kristian naki patba jangka constituency ban jiet biang yoba polling do, kumunong mikmat jangki syakayeng dorba thawan jangka jela. Hakani ke jingelang, dagi hajar ngut kinong Kristian jang u kilaya tuaj, ban ya don lang bat ban pau, bagi dang syania u kumunong mikmat. Hakani ke jinge kenduk lang, lai don rengkat lang, dau kertong keseng, uba polling do, uba bindu M Lanong working president jang keseng UDP, bat kiwi-kiwi de kiri orang ba jang kani constituency. Bagi don ke jingemen dapat siapa? Bagi kerti kebenaran, the next government is going to be the UDP-led government, which will take over as soon as elections are declared on the 3rd of March. Hagabom! 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 Biar snow, yaki jing kawang kiri, kawan Profesor Model India Amalan Lekret, but away lagi jing kawang kiri, kabalene slam bah. Kalau kita cakap bahawa Emily Jompi ulah benar kam babla yang ski ke jemu bahadu ke amau kepala kena dalam kumba santu sanlah. Hendrai, kalau kita truth lies have speed, but truth has endurance. Kalau dia kesiatlah. Hendrai ke sisa kayanya. Kali yang berbuat kepada Melayu Kapuli dan negeri nak lihat si kepala biru hati dia kakran syai wakam syim don satya jing pendom baka kam bakla ya ke MSG dau MB Jompi. Bagi donok bagani berbuat Melayu hati Jomi dan menda lihat si. Kami dia kala saya kena berbuat pada Kakran ni hakim din kiba baca very clearly this report categorically said that there is no evidence of any wrongdoing on the part of the MLA and the implementation committee. Nakadalam apa yang Jompi tidak sampai ke tempat terhormat. Berkatakan ini borok, this bunch of lies. Berkatakan tentang Jompi, berjumlah buku nomelan Jompi. Baik umai berjumpa kepada kepada akan apa menyokong. Bahkan si, nawi sajisin. Jir, yo MLA, ubat Ray, ubala, ubat Kit. Mengenai what has a common platform, walalong Hassan Hills, kabalingo walalong, abadon sawut ikutkom, sawut ikadiri. Kadang away the seat ubat Kit. Bapak kumta, namlah berhat. Barang kita kudo masyarakat boleh kerja mandam ubah nimla bagi ubah mana lebar dirasa baca. Hari ini si dan syimsu itu kuat. Yang orang ini lakukan kerja kata aksi pelan. Nak boleh seng, sogar bermain. Ini kamu punya kamu. Nak anda Kayok kuat economy, education and environment. You need to lightly pump in your identity. Company nak sokar jami. Bahkan pentingnya kita minangle katalah kampung pendidikan dulu. Jadi facilities nak kita nong yeng longeng beduk besom bagian pentingnya bagaimana kampung negeri sisu yaitu kawasan Hangge laluan program housing for the poor
Ini extend yang berkunjung di facilities seperti Wayu, Hidong, Jonggede constituency di Zongi. Hagabom! 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 Hagabom!